UNgizwe Mchunu obeka i-podcast boma 3-4 days ago lapho abuzwa khona imibuzo eminingi including ophathelene noKhuzani. Lapho angaphendulanga kahle khona mayikhuluma ngoKhuzani ekhomisa ngamhloniphi kumthatha kancane engamboni njengeciko eliphambili eliqavile kumaskandi. Kodwa-ke upart 2 waleyo podcast ayenzile uNgizwe noMashudula oyi-host. Ake sizwe ukuthi-ke kulokhu-ke bakhulume bathini. Ngikubizelanga indaba zami zomathandana. Inkulumo yami uyicingwane ngizwile ugagamela lapha ungeqela uzongitshela ngabafazi bakho mina abafazi bami la eMzansi ziyavela omana lapho ngikutshela bayakuveza ukuthi cha wena nabafazi into engasekho nje abafazi bavele bashiya bathi akekho umuntu omathandana nohlanje. Wena uthini? Ngifuna ukubuza kuwena ngithi yabo ngibize wena uthini? Angitsho na wena uthini? Man okwami kade sikhuluma sinengxoxende ngincoma ukuhlakana. Wena uthini? Ngifuna ukwazi mina. Mana wena uthini? Ukhuluma kahle kazihlwele. Wengizwe bathi abanazo inkinga kubo. Zithi inhle. Abanazo inkinga makubona labo abantu abakhulumayo. Umndeni wabo noma lowe babo bonke baganena akho dade wabo ocela ukuzowushawa umoya kubo akho dade wabo obuye emndeni wacisha ucashiswa kukakuzwa wena uthini? Baba abafazi bakho ningamanyala ningizimu Afrika ningamanyala abuke impilo zabantu. Madoda lagegeyela ichunu alangafuna ukuphendula ecacile. Uma indawo sibhekane nalo hayi bamba leyayeka manje straight question njengoba nje usukungena kuKhuzani uzogamanxa ukhuluma nezinto engakudingi nazi-ke zakho engangawe le straightforward question edinga nje answer yakho either uyaconfirma or kanjani because nawe into esemehlweni ngawe njengoba nje uhlala ubabonda abantu nawe abantu bakubona phela uney'nkinga zakho unama-challenges zakho so nawe phela ke beka-ke iy'ndaba zakho obala ngoba phela nobu-MC asazi noma usewuyi-MC ezinye izinto asazi ukuthi ukuphi nempilo kodwa nje umelele namagama abantu especially oKhuzani so nawe-ke sezingangawe-ke so awusibone ukuthi-ke uzokhona ukuphendula uma into esibhekane nakho kulula nje ukukhomba nje uKhuzani lesi uKhuzani letho zakhohlwe ziyimpilo zabo ngeke ngisayisho-ke net-west nani ngoba yangishula ngiyacholisa South Africa ama-direction angishaya kodwa iqiniso ngifuna ukulikhuluma yilelo ngifuna ukukhuluma manje lokuthi uma ngabe uwumuntu ungagxeki impilo zabantu uzikhohlwe yakhe impilo. Uzwile uma uwumuntu ungagxeki impilo zabantu uzikhohlwe yakhe impilo. Last week ubuhlekisa uKhuzani ukuthi uzitransportela wasesaphesheya bambeka le phezulu. Ubwenzani lapho? Bongagxili. Bongakhohliwe yakhe impilo. Injalo ke impilo macingwane. Induku isikhona sibuya nomkhwezeli manje. Induku ibuya ngawe manje. Impilo nje injalo. Okwakho as umuntu kuyakwehlula. Akulula ukuthi ukushare because kubhlungu. Painful ngoba into ebhale nawe into ethinta umndeni into ethinta izingane ongafuni ukuthi ihlambalazeke uyazivikela ngayo yonke indlela kodwa sekutholakala ukunaphazeka ngendlela ongayitholi kuba defensive mode manje ukuthi no yithi ngidefend because lento ithinta abafazi bakho kuthinta umndeni wakho so sekumele manje ke uyikhathe lapha inkulumo ukuthi ayisaqhubeki so kunjalo ke nathi masikhuluma ukuthi hayibo kanti wakudlelana uKhuzani yini le yakhe ahamba naye ngoba egcina kusuku sonke la sizophila azili ukuthi khona umuntu oyedwa ozobukwa abe yistar mawungabuka ukuthi uRonaldo Cristiano Ronaldo as he turning 40 today ujobe yi-world star how many challenges abhekana nawo angakanani criticism and everything yebo njoba now each and every chance mawuthole ithuba criticize uKhuzani ama-live wakho since usuyi-content creator full time Ngizwe online ku-Facebook i-chance oyitholayo uyamgxeka uyamgxibha ukhuluma zonke into oyithandayo kunjalo-ke macingwane impilo nje injalo-ke hayi lula into masibhekane nawe
kunjalo nje ngoba bekhona abamthanda uKhuzani bengafuni ngaye exactly like that the way ichaza ngakhona kungcono ube understand Khuzani umculi wena angazi ukuthi yini position yakho or i-content creator yini lesuniqondanisa ngoba phela ukhona umuntu aphikisana nawe uKhuzani emculweni injalo-ke impilo macingo mase libhale nawe ayibisafana awubusafuna futhi ukukhuluma kodwa wabekezela waba inkunzi wamala pheka umhlaba namanje-ke ngithi mina phumane ey'ndabeni zami phumane ey'nkingeni zami zinja godoyi msuni yezinja msuni yonyoko yanitshela manje phumane nje ey'ndabeni zami mina yazifaka ayiyazi khipha kwashindiya nakhe uzwile-ke inhlamba injalo nje macingwane le nhlamba oyibizayo leyo nabo babiza ngayo abantu ubhekise kuwe befuna uphume ey'ndabeni zabo uphume kukhuba ngoba ayikho into ekuhlanganisa noKhuzani yaphela kudala into yenu waphuma kudala okhozini wayiphila impilo yakho nayo iphila impilo yakhe so each and every chance uma uyithola lokhu njalo kube namagama alumelayo wabhela kuKhuzani uzama ukumdicilela into esibabhorayo abantu abaningi ebanyanyisayo njengoba unyanye nje nawe uthi abaphume ey'ndabeni zakho nawe phuma kuKhuzani ukhozi lolo hlale ukhuluma ngalo uthi wamveza ukhozi akulona olwakho akulona lokamchunu ukhozi linabanikazi balo abalikhanda nawe walifica lokhona lo exista vele so angeke kume ngalelo gama lelo ukuthi manje uKhuzani unjenje uwe nawe wafica institution esikhandiwe nawe wanikeza iplatform ukuthi uzibona lesithi uyakwazi ukusakaza so nathi singajabula ukuthi uma ungenza the same thing zona lezi yalo ekhiphayo nawe uyilandele uphume ey'ntweni ey'thinta uKhuzani ngoba uKhuzani ayikho into ekuhlanganisa naye manje wena ule emdletsheni uKhuzani ule mandaba ngana kwethu ngiphendulekile yezo kodwa hlisa ulaka ngifunda nje hlisa umoya maqoshana lo doti lo ngoba mina mangakubuza ukuthi mina abantu bathi wena uzele wena bashuthi uzele ulwelana ngalo zoku2 uyizale uzele kwagaba 2 uzele 2 lapha ePhisha komfolozi kwaSibisi emfana kwashumendo wena wabuya wena wazofuna udumo ngapha sagcina gqoka amaphinifa umphekwe baya uzenza insizwa namhlanje uyislay queen wena-ke ngiphendule phela nawe ubuza omunye laphakathi kwami mnani nakubuza phela kade ngikwazini uhliselani ulaka umoya phansi mangqoshana ihliselani lolu bhututhu lengalo nalo ngiyababona abantu abangafuni izinto basebhana nabo aba-defensive bakhuluma izinto ey'ningi just ukuhayida i-pain abadlula kuyona ey'mpilweni zabo so uMacingwane naye enye insizwa-ke edlule emzimbeni omkhulu ayibanga lula impilo yale ndoda isuka lapho okhozini indlela yakhishwa ngayo ama-challenges eyawathola after impilo ade eyiphila eyayiseklid before aphuma lapho okhozini bephila butepo Macingwane not ukuthi asaphila butepo manje kodwa-ke le nto lokhu azama ukuyikhuluma ngoKhuzani ayisaqualify manje ayisenasidingo akamukele nje ukuthi bawezana bengabangani kwaphela kanjalo naqhubeke nempilo yakhe afocus le ethawuleni elimhlophe inkinga ayikho lapho njengoba nje ekhombisa ukuba defensive ngalendlela ekhombisa ukuthi le ndoda ihethekile akumnandi vele akumnandi ukukhuluma indawo zomndeni wakho akukho kuhle usuzobuzwa ngazo kuhlungu odlule kubona iy'ngxabano bekhona umndeni uhlakazekile imali bekadingela ayisangeni amagigi kade wathola uselaphana vele kukhatheke nje just like that impilo yakho vele i-change same time siyathemba ukuthi lokhu Macingwane kube sifundo kuyo ukuthi naye akaphumi kwabanye abantu wayebhoka before kudlule kodwa the way alokhu embesela khona uKhuzani sekuyanyanyisa loo nto leyo akuhlekisi ngoba phela sekunje nathi ukuthi umuntu uyahleka kodwa nje ukukhombisa nje ukuthi yabona akumnandi kangakanani njengoba nayo ifamily yakhe ingafuni ngawe abafazi bakhe ingane zakhe odadewenu abafuni ngawe kodwa utholakala usunekeka lapha nezweni iy'ndaba zakho semakamerweni akumnandi kanjalo so ngoba nje ungafuna ukukhuluma ukuthi abantu abaphume same thing applies to everyone ulifihlelani ufuna ukushawa amadoda ufuna ukwehlisa isibalo
kulungile ngiyabonga Cingwane ufuna ukwenza sesibalo ngiyabonga ngizongiphathela kana kwethu ehlisa umoya yazi asixabani ehlisa umoya ngumbiso nomajaha ngizwe wena ngane uqashe specially lo wena ufana ne-sniper when you are called to hire son and then so we can deal with him so wena ngane wena secret meeting la bhutam ngiyakubuza mana ngiyakubuza wena ngane Right, ibinjalo i-podcast kuningi ungizwa akhulume ngakho nendaba zama-depression, indaba zepolitiki, ulwazi lakho olujulile-ke analo ngomculo wamaskandi nangesintu nanolwazi nje in general-ke abantu uma interested bangabe beyibuka kodwa bengifuna ukuveza nje le portion le bengifuna ukukhuluma ngayo ngi-highlight-ke izinto abantu abayizona abantu abafuni izinto mase yibhekana nabo ngoba babuhlungu abakhona ukuyiphendulela so siyathemba ukuthi into enjengalezi-ke azizukwenzeka asizukuyibona lokho ngizwe lokho ekhuluma ebhekisa amandaba lokho ekhuluma ebhekisa amandaba because ezakhe iy'ndaba kafoni ey'thinte kunama-defend amumele and vela kumnandi ukuthi unekeke izwe iy'ndaba zakhe especially seCameroon so ngiyabonga sikhuluma ngokuzayo